but njengamanje ithini into ngokucwasa ungathini umlayezo nodlulisa kubantu abacwasayo mabese khona basakwenzayo Kuyiqiniso Ntokozo ukuthi isifo se HIV ne-AIDS bekuyisifo ngempela abantu ababethina nasibaphethe ubona ukuthi bayacwaseka ngendlela engamukeleki at all ingakho uhulumeni ngaleso sikhathi waze wathatha inqumo zokuthi akube khona izinhlelo eziye emphakathini ezizokwenza ukuthi umphakathi wazi futhi ujwayele ukuthi cha noma ngabe unaso lesi sifo usewumuntu usaphila kubalekile ukuthi umuntu wakithi treat ngendlela efanayo so icampaign ke ibe yinde futhi yathatha isikhathi eside kakhulu lapho okuthiwa bonke abantu in fact kwakukhona isikhathi lapho Ntokozo sasivumelana siyisizwe ukuthi awukho umndeni ongathintekile in other words noma ngesingisi sithi awukho umndeni ongekho affected baningi futhi abantu aba-infected okusho ukuthi baningi abantu abanegciwane but awukho umndeni ongathintekile ngokuthi whether ubaba umama or ubani ekhaya unalo leligciwane so leyo campaign leyo ke sithe ithena ehamba yabonakala ukuthi iyathela yona kona izithelo ezinhle abantu sebeyaqala ukubona ukuthi hayi isifo lesi singadinga ukuthi sikubulale ngoba phela i-treatment isikhona uyakwazi ukuthi uyiphuze umshanguzo ozothithibalisa igciwane emzimbeni wakho so siyacela ke ukuthi abantu baqhubeke ngokungacwasi ngoba uyabona nje noma kungasekho kwi-level enkulu kakhulu kodwa uma sibuka siyabona ukuthi bakhona ngempela abantu uthola ukuthi basafila ukuthi bayacwaseka uma ngabe bebe naleli gciwane bangaphatheki ngendlela right whether imndenini or abantu abazwana nabo abantu abaphila nabo so kubalekile ukuthi siqhubeke sibambisane ngoba umuntu uma ngabe singam-isolate uyakwazi ukuthi asheshe asukume athi cha nami nginalo leli gciwane ngiyacela ukuthola i-treatment ebese ke akwazi ukuthi umuntu aphile longa kanti uma siloku sibacwasa abantu abanegciwane usenza ukuthi abantu bangakwazi ukuza phambili bazofuna i-treatment therefore kugcine kudlula emhlabeni abantu abaningi nalabo bekufuna badlule emhlabeni obekufanele ngabe bayadlula engikujabulelayo ke kodwa Ntokozo ukukhombisa ukuthi i-stigma noma sekhona kodwa akusekubi kakhulu